tuần trưa mai kan ngai thla ho le tur chu MPCC General Secretary Joseph Lal Limpuya thu soi ani dona January ni somni le pakwa khan FMR li du lo na lan tir na zoram mun sang sang ania e huna hian aizol kho puya po mi pui eng mazat pung kho min par te sang sang ayo eng mazat an kal kho ma e huna hian thu soi ngai nom tak mai pu Joseph Lal Limpuya hian asaya ZPM sorkarin FMR li ando dal lo dan le ordaran chua te po kha soi chua ka ordaran chua le central sarkarin ordar thu pe kan chua dekha e huna hian halani boka he video hi atop thlenga milo en sak turin kanin nge na afula inen du chuan Mizoram Zornar di YouTube channel a khan afulin en thein om dona description a link alo da don ne o Zoro bultuma kanunau tenena kanin kalpo theina thin free movement regime ti to pulo na le Myanmar nen kan ramri border fencing to make dulo ulanti na pungkhom zong te in java in chipai ka buk chewa TV le internet kaltlanga en2 zong te po chipai ka buk chewa zong na thau tin u naw na le in pum khatna tha kan nei zel thinan theito pi chhot ka ngangu tin kain som ma sa ani thil thui ta ka soi lowanga India independence ma chanchin toy te ka soyanga independence nuwa India sarkar thu chu toy te ka soi lenga Mizoram sarkar din no mala na te toy te ka soi lenga kan pa din ka soi don ani kan pile pute zalen taka khose thin optu le ramri mumal nei lo om thin kha first Anglo Burmese war sangka jaria somni le pali le sangka jaria somni le paru zoa in remna treaty of yendapu sangka jaria somni le paru ka British le Burma sarkarin assign no ajon ramri ti thei kan lo nei tan ta la chiam che lo ma chela hi ramri anga agreement sign nama saberani ome British laka zalena India na innuwa Burma tuna Myanmar kan ti chuan Burma passport rules sangka chgo somli le pariat siamin keini tlangmi indigenous le namkhat unaw ti chu passport le documents engma tel lovin ram chung kilometer somli me somni le panga bial chung a chuan zalen taka in kalpoton min phal saka chutiang pok chuan India sarkar Ministry of Home Affairs point September ni somni le paruk sangka chakwa somnga khan passport rules of 1950 siamin ram chung kilometer somnga chu zalen taka in tlopo aphal ve pok ani ma se kan ngai thlang khan kumsang nila somle pariat me ni som pakada chuan India le Myanmar chuan land border crossing in rem na sign in kilometer som paruk chunga mi te chau mi som pali chung chawa in kalpo minon phal sak vele ta ti chuan kan ria thole wena po kan pun khom chanangin nikum December mi som nile pali khan Ministry of Home Affairs Border Management Division 1 chuan free movement regime FMR ati top 2 Chief Secretary Riatirin December ni somthum sang nila somnile palia khan Mizoram Home Department in Tuchua Asiam Vele ngala January thum sang nila somnile panga khan Champa SP chuan free movement regime ti top ani thule border pass angai to thu te baka riatin poi mo te ti chokin kilometer som huam chunga mi te tan chau ni sari chung chau pass siam the ani thule pass nei te chau chu ramrika na an lu chua aphal sak thu atar langa chu Mizoram sarkar po ni lo Assam Rifle tu na hian an keng ko mek ani Mizoram lam khir ve leila kan ram huai tu masa Mizo Union ten kumsanga jago somli le pasari khan
Central Sorkar Government of India nena memorandum an te luta kan nam din mun nam rang te le kan ram lua chin te an lo hriat tir an lo tar lang toa chu tiang de bok chuan kum sang ka chako samruk le panga khan MNF ho tu te point an lo the lut to bok ani amai ro chu kum sang ni le pakhat march kha khan kan rama kan state ro rel na sang per assembly a kanuna MNF ten sorkar lain resolution an puluta Mizoram International Border Fencing Siam Turin Central Sorkar athen ni roseti an lo pasta chu du tok mai lovin kumsang ni le pasari mar su som le paruwa khan border fencing hi Indo Bangladesh chak ni lovin Indo Myanmar border fencing hi Titurin Central Sorkar an no ni roseti resolution chu kanuna amakhop mai chu pas along ni veleta ani voina kan chief minister zom tak ulal du ma po hi khati lai khan ZNP party president ania kumsang dile pakhata chuan ZNP in MLA an nei lo wangin chu resolution chu pon lama assembly house pona andu lo thu nasa takin an tlang a puyani kumsang ni le pasaria chuan ama ngei po kan chief minister zom tak nilai meki MLA ania house chunga po adu lo thu nasa takin atlang a puya kumsang azari som kole pani kalkata Fort William British Sorkarin Chinlusai conference ako thu te soi langin he resolution manghian kan nampui kan khoi mek ani ti ka ria chiane ma wangin ka thin lunga na hle ani ati hial ani house record a mu theina om anu let lo phei chuan assembly atangin an chua tur thu a soi nge a Congress party point tra anti lo thu soin resolution du lo zongin vote an pe a amai ro chu khati la sorkar ruling party MNF putlu ani wangin resolution chu an pass ta tho ani Indo Myanmar border fencing tura central du na chu voi ni kanuna MNF ten assembly an pass to ni chu amai ro chu Mizoram state assembly thutkhom nikum nisam February ni som nile pariat sang ni som nile palia chuan official resolution pulutin Central Sorkarin Free Movement Regime FMR chia atumle border fencing kalpui tumi tha kan tilova tilo turin kan ngen ani tin official resolution an pasta a amar chu voina chuan kum khat aliama engtin ngen bozui pa kan thelo Mase kan chief minister delikal ho chuan border fencing hi central thuania state in thulena kan nei lo ati tadai maya operation an ni lai kumsang ni le pakhat le sang ni le pasaria MNF una tena assembly resolution an putlu ado dal dan nen khachuan ai nang dalo le ani khangun la ya thu soite ache dan te kha assembly record a oma proceeding a avangai ome mo kati wona kan chief minister ina operation an nilaya border fencing adu lo ji a pui de kha alung len thlak hle in ka ria angai omani wona hian in ria dangin congress party a local kania hemi chungchang congress party din monifia takin qatar lang non le duani Mizoram Pradesh ole heti jina hian du to kila FMR li ani chuan zoram mi pui tan le zo na thlak mun sang om te tan kan thil boi thlak ani dona pas siam ze langai dona border kan turin chu po ni sari chau dam alani don zui henge mo emergency le thil dang a hian kan ta na boi thlak don emo wangin NGO sang te hian ando dal ani a kan sarkar hian eng ma se ngam si lova aboi thlak khom mai eng tin nge han kal zel don ti ero pathian thu ni sela tha ome